dela SB Project. Aktualne teme u savremenoj arhitekturi jesu teme ekološkog i održivog projektovanja koje su pronašle svoj put i do projektovanja enterijera. Neraskidiv pojam sa ovim temama jeste ideja reciklaže u projektovanju. Mogu se reciklirati nameštaj, materijali, građevinski elementi itd. A mi danas pričamo o upotrebi i reciklaži Europaleta u enterijeru. Od Europaleta može se napraviti najrazličitiji nameštaj, poput troseda, dvoseda, baštenskog nameštaja, police itd. A ovde možete vidjeti na koji način smo mi iskoristili Europalete za pravljenje bračnog ležaja. Europalete se mogu upotrebljavati u svim enterijerima, od stambenih, poslovnih do ugostiteljskih, ali se mora voditi računa o stilu koji želi da se postigne u određenom prostoru. Posao arhitekte jeste da na kreativan način uklopi jednu Europaletu i da definiše originalnu krajnju formu određenog nameštaja. Na internetu možete naći brojne primere nameštaja od Europaleta i možda čak i sami možete da se poigrate sa istim, a ako vam treba savjet stručnjaka možete kontaktirati vašeg arhitektu. Pozdrav do narednog videa!